Halo papagayam, naimbaga malim tayo amin. Sagutan kay manan, iti may sa drama. Unay daytan kaka, series 59, YouTube channel Jor Drama Tips TV. Ti title na datoy, Hello, Awan Signal. Mangkitak lang dito papagayam ti, i-dramatize me. Uray may salang eksena para kada kayo papagayam. Dito ayan ti Auring, Mail, Cesar, and Kayla. Ngam dahito ikot narami din dahito papagayam ada ni jay YouTube dahito ino kahit yung genggen. Okay. Ada tayon dito yung resort. Anya ti kayat yo? Ag-swimming tayo pa? Sa tay mangan? Wano anya? Ay, sa akit mga tayo pa. Wait, mga tayo pa sa tayo maturog. Ha? Maturog? Saan ag-enjoy tayo pa? Right, sakot yung awagan ni Kayla. Sigang, timang sumbat. Asawam ka dito, mawawag ka, Tommy? Saan? Asawa ni Cesar. Ay, asawa kaya. Ay, asawa na. Okay lang magkanyak. No ada as-asawa yo. Tinapatid ka saan yo kadwa. Ta siyak met ti kadwa yo. Kan naragsakag akad kadwa. Naparabura. Saan laam makan kan kwarta ti parabor ko. No di pa'y kat ayat. Pagkalagan kanya. Siya ka ito oray anya. Oray ayat mamalin. Okay lang ganyan. No package deal. Kwarta kan ayat. Oh, sumbata mo ni bakit mo, Tommy. Hello, bakit nga? Kayla tinagan ko langgong. Kasalitak man ni Cesar. Kasalita na kakano, Cesar. Eh, sika na, asawa mo at kasi gayo mo man. Diyak ang amoreta. Di na kang amon day alaglag. Asawa mo kami na yung makakungatan. Sige. Hello. Nangi pa ng tisweldong. Kung sa dino tayan ita. Hello. Awan ba, Tommy? Awan ba, mangat ko. Hello, all signal. Itay agsarsarita kami kini Tommy. Nagpigsa ti signal. Itata si kamanin ti kasarsarita. Awan manin ti signal mo. Hello. Nagdokon. Hello. Jack mangag. Hello, awan signal. Hello. Awan. Baka nakapay kumabot as may ganito mo. Kwa, Jack mo, am-amo na niya babae. O sige, saan nyo napagparikutan na niya, babae? Ang kursunada lang ka na kayo siguro, akas mo't kanyak. Let's enjoy the rest of the night. Okay, so dahil dyan ngamin, nabisto ni Lakay na, ni Kayla, asawa na ni Cesar. Ngam adati mamasangda ngamin. So nga di timawag, ureda signal, ibaga na nga. Awan ti signal, okay? Thank you so much, Papagayam, for listening and watching. Bye-bye!